هەڵات حەسەن پارێزەر لە ئستۆدیۆی دوهۆکی کوردستان 24 میوانی من دەبێ. هەڵات خان زۆر سپاس بۆ ئامادەبوونت. بۆچی ڕێژەی جیابوونەوەی هاوسەران لە عێراق هێندە بەرزە؟ یعنی تەنانەت باز لەوە دەکرێت بەراورد بە وڵاتانی دراوسێ لە عێراق ڕێژەکە زۆر بەرزە. بله لعراق راستی لعراق جماره گلک یا زیده بوی و هر وصل هرم کردستان جیا زیده بوی و اگر جی گلکن دیارترین اگر وکی از بینم الدادگاه خیانتا هفجینا گل اکودو نتگهشتنا کو جنومرت اکودو نگهشتینا مفهوم تگه زواج دا نگهشتینا هر واسا خرابکار اینانا تورن جواکی اوجی زور مطرسی هبو السر حرفتنا خزانه. بله هلاس خان اما در هند بله اما زیاتر مبست معنا باس العراق بکەین چونکە وەک ئامارەکانی ژاماژەم پێکردی عێراق بوو دەرهاویشتەی ئەم جیابوونەوانە چی دەبێت لەسەر کۆمەڵگای عێراقی؟ طبعا اكيد در انجام دید زورت خراب بن چونکی دی بتا اگر جک وبونا خزانه عراقي تایبت دی اگر سرکی عندي سر زاروك ديار بن دی بنا يعني اگر كمالاتي و هر وسط سر درون زاروكي دی زور انجامت خراب هبن چونکه ویری دا چارنو سوا زاروکا دی برف خرابونه و چت آدت گل داکی بجین آدت گل بابه جین دی کیجاوه خودته یعنی خیزان حسا زور برف حرفتن آنکو تفکیک چیتن و در انجامتی بهرا پتر یعنی من گوته سر زاروکا دیارد بین. باشە لە عێراق هیچ پلانێک هەیە بۆ دەستگیرۆیی کردنی ئەو ئافرەتانەی کە جیا دەبنەوە تاوەکو بتوانن ژیانێکی ئاسایی لە دوای جیابوونەوەی هاوسەرەکانیان بەڕێ بکەن و منداڵەکانیان بەخێو بکەن؟ بڕاستی تانوکە چ تشتێت حوسانینن مثلا بونمونە ئەو ژنە خوبەر دەتن نەفەقە بتنێ سەر زەڵامیە یعنی زەڵام بێتن نەفەقەی بوو دابین بکاتن حکمەتێ تانوکە چ تشتێ وسا بوو دابین نەکریە چارەنووسێ زاروکی من گوتە کەفتەت مەترسیە دا لپادویتن هندک یعنی اف منظمات خاصتا رول خوب ببینن که خیزان درست آراسته بکن هر واسه راگهاندن همی سرهند کار بکن که خیزان عراقی را گرن دانه کفت ندوان مترسیه دا هشتا جماره برف زیده بونه و نچن یاساکان لە عێراق هاوکاری ئافرەتانن لە کاتی جیابوونەوە ئێستا؟ تا استا چونکه اشتا راز و نبویا یاسا باره کساتی اشتا راز و نبویا بس اگر راز و ببید و که او پروژه یاسایت ام بینن نخیر نه نت برجمند یا آفرت دانه او چه مترسیت درسته کالسر؟ نکه چونکه حضانه دایکنی بله راز وکردن اکیده راز وکردن یاسای چونکه خاصتا ماده 57 بحثی دایکنیت کردن اگر جنه خوبر دایکنی ماده بیشتن بوده که لپادیف پروژه یاسایت هاتین تقدیم کردن با پارلمان عراقی که دایکنیش دایکستین و دبو بابه بیتن اول کارسات هر مازنن سر مافی زاروکی و سر آفرت توشی بردانت بیتن. باشە هەڵات خان ئێستا ژمارەیەکی زۆر منداڵی بێباوک لە عێراق هەن منداڵی بێسەرپەرشت جا هەر هۆکارەکانی هەرچی بێ شەڕی داعش بێ جیابوونەوەی هاوسەران بوو بێ ئەگەر بێت و یاسای باری کەسێتیش هەموار بکرێتەوە چ مەترسیەک لەسەر داهاتووی ئەو منداڵانە هەیە؟ مەترسی کارەساتن من گوتەتە ئەگەر یاسا ڕاز و ببیتن کارسات کامازن دکفت سر خزانه عراقی دی مافد وی زاروکی اینا پیشیل کردن چون که حتانو که اول تقریبا اول نزدیک 6 ساله اول یاسای ام سر یاسای پریوت چون و مافد زاروکی پاراستی نه هر واسه مافد دیگه راز وکرن نت برجمندیا زاروکی دایا نت برجمندیا زاروکی دایا چون که زاروک بیچاره نزبیتن کفتت گل بابه دا نت برجمندی زاروکی دایا کب کفتت گل باب وی خودم بکردن
چونکی یاساد بیجیتن ماده 57 بیجیتن دویتن حزانه دایکینی بو دایکی بیتن اگر جنه خو بردا بس پروژه یاسایت هاتینا تقدیم کن بیجیتن دایکینیش دایکستینن او دیدن بابه و زاروک اگر 7 سالیه ده تا مخیر کردن آن ده حل بجارتن آن ده بیجیتن دیک آن ده بیجیت باب ات وقتی که دا یا سه باری کسایتی حتی عمروی بتا 15 سال شنی کاده بیجیت یان من دیک یان من باب ده دیگر دیکا خوبیتن راستی و کارساته یعنی هیوید کمش همی منظمات برانبری و پروژه یاسا پراستن و نهلن راست و ببید چینکی ده پتر لیهد ده حالت طلاق پتر لیهن زۆر سپاس دەکەم بەڕێز هەڵات حەسەن پارێزەر و یاسانە لە دهۆکەوە لەگەڵ ئێمە بووی دەست خۆش.